Ga nó xong Tamenglong ga sau tiêu sĩ lặng sẽ maths cái tuition cái tu sau science cái tiêu sĩ lặng sẽ răng căng bé vậy tuition bé vậy răng căng giả số anh ấy ya sĩ kinh giả lu hai tuổi bây giờ hết sai ram qua bu sam rồi cũng mà làm được Penny is very wise Pame foolish Penny is sĩ kinh rồi sĩ kinh yang giả số sang ngã tua ngã suy mặc phải mai đã post có ta tiêu sẽ bây giờ let's invest and now bây giờ hay ghê bây giờ bị hỉ cái này lúc bây giờ nó ghê cắt cho nó phải đầy đồ là cái này bây giờ nó prime age and nothing like good beginning anh ấy kỹ đấy là gì đó cái xia từ lấy mi foundation từ lấy nhà kỹ anh tiếp lấy class 10 nó tuition lang wang cả bụi bèm răng này mà basic gì mà class 12 nó tuition lang wang our experience cái răng có class 6 cái nó sa hang bina tuition ta lên nào mà rồi na blo na bina so career also begin from class 6 7 8 9 10 career area class 12 na career phe su da ni class 12 là luôn có tới mình là gì mà phong gì na bùi bèm ram le investment ilang ba ze ngka ra he na so te sining singa na do la ka gari le lui nei suri long na man si te ka tôi long tôi du panui na tôi ba tôi ma pa panui hang de du nang le nang te lo ba te lo gì vậy kẹt ta zai này kẹt ina rangai này bạn nè class 10 luôn ta cấp từ zai này ai mà nào này IS mama si po set hu ba te ngam la cái be si tao na opportunities me ki la mile nga JCB driver sang ba sang hadai po tolop sang hadai li sa nga JCB driver course pe ba asam me kya la mui Uttar Pradesh ke kya la mui JCB driver thawa hangya thầu bên mi cái chơi zoom training bây giờ chỉ cái sang rex nào mình class 10 nói là chỉ cái số gặp đầu đó class 10 nói năm nay 11 and 12 cho làm là diploma courses là mấy cái làm người này chỉ là easy ở vùng math này này easy maths cái ý này ya maths cái số này nêu lo cái răng thầy cầm là cái này nêu lo anh nói đó là nêu lo anh nói số gì mà đó là nêu lo mà nêu bây giờ học cùng là cái này si paru te ba sona neu di bai ko anu ya chi mi ya ma si ma ko nei ma ko soi class 10 wai da pui pe ne le ya ngam la ke na diploma courses ta lo nga skill courses ra ma India za young country be skill courses plumber le electrician le driver le na phai hui ko le na photo editing le photographer ma ke sa da ngam la ti ba mata la le class 10 wai pe na do diploma 3 years ka te na ko si diploma na ka ki dai le ke na government gu pa mi se bram le ma ke la mo te sa nu na te lu ngi ring ting te le do wi de ni a class 11 12 hang la sian si siak ta 12 science arts commerce nga commerce ke za Manipur te za samsang le Tamenglong te za 11 and 12 ka commerce le ga eklavya ro na la mai commerce is a very beautiful stream business nga samhang ne kharai na teu na anui zung I le da mi I le da ne ko wa wi bp na ba heuze ringi ze I le da we need young entrepreneurs who will promote that ringi te wa na bp local entrepreneurs course na le class 12 wa na ka thai da wi da 2 years diploma te na entrepreneur te na government na hang rangkang pe na mo sui na na businessman te lu za ringi gu packet te lu mi ko te lu mi la zo pa da wi sui surachanpur ge nkhai gu pa te ki ai lu ba ha ge pe da papa Rosella di le ni tin kum ya la kai mi ne turnover so many resources we have no education you cannot help the singing sing along we go I na IS ka tu kam okay do you can become the entrepreneur unka panza me pe hang ke pe gumbe ne nai gumbe ge ne pata lu pe lu ha gum ne pata lu pe lu organic towel unka Amazon ke pe na de ke se gumbe lu na ka ba hang ne pum kam lak ti we need educated people this education na compromise dai do la kai
And doctors they like engineer, you have thousands of avenues. Pabama me kila ai. Pene Amazon na organic tawel te zola ni. Anyo gumbay te kam nakila. Team dai right, gumbay go lifespans eh. Ting kum hai long mak sui tim ke tim sui pet sui tim sui pet sui. Marama ne gumbay lulua crore hila ni. Why? Entrepreneur. Si jang ko na wang se education. Si jang ko na wang se chi ma person ne wa abu skill ai le ina te wa ba ai le ya na rang kam dat pe nei le business te nei le gari kan re nei le mechanics te nei le ko zan pui lo mechanics le te ble za rang kam lak hi do bu ko sui nang na certified paper bang dina government ang su recruiter ko mechanic le ko to do dang kam ki na te government na certified te ma rang kam le ngau ma so ka tester hatak lang bage halungud marame culinary ge halungud marame anu hatak lang sikam gi lang sikam na sui hena training luwa certificate bang dina how much you can do ga tester rame government na recruiter bala mule class 12 pass to ga kaina si po lai nge ta do bui de tester te wa ha ga haldiram company gumbe ngong company ma te le paper ma pickle company gum ram ne tester to makta na silja mai mako ko duken na zo mako sang ke pe test ten na sui dau dau lu rang khang le ngau lu sel lu so many are there pose na akia kala nung sia le lisi thei da di solo ya na lisi me le lisi thei da di solo na bo iban na bo talent akia la mo le si za pe lo si za no lo spong pui za ko lo pi ke le hai mana is ka te do la ka ga commerce in commerce ka along ko le but apo go job avenue as jim na gun ke ma ko doctor le engineer le akale ya na lang da ka bcom le certificate course akate lo swai na company na recruiter ko hel de le commerce degree as sang hadai mi ne sang ras na te su de zd printing heba ke la le martian navy na ta do ba ke la le do ram thai kam la ke Martian Navy Navy officer NDA exam ro pepe makpe Martian Navy na class 10 gina nang sipo Martian Navy exam ro do bide ndu sipo go course that bega look at sangret sanami sipo go course ka the bega na exam ro pat na Martian Navy na gutiu da ni na gutu na ke hro ka na wi ship ma sungkling lu ma gutiu da ndu hangbi promotion hangbi Navy officer ram go na rang kang kai uniform kai ko class 10 na si poro su do bidani so many opportunities are there makke na mile ka thai lo helo ka mobile he ba na dustbin na kai to kam mang le na nang ni mobile nang ni ring ting ten sia le na mobile la so nang ni do grip te hange in ke mai le rang da they have dopamine computer programming ai ta to si ko na programming za to pelo nang ni go app sa le pelo pi dai nei hanga maximum dopamine si pe na bam I ba bu nang kwa na pa ka hanga mobile de le pe ti sui si gen nang no ai ma le na si nang ring ting te sia ko doctors engineer ta kam na plan ka ta do science de luza scientist de do be se kla ben pui la mi le need exam ro na doctors te rada JEE engineers te rada Indian Institute of Science IIC bela mule si the need role is an science ka thai do bile ni I gargle go do bidani and you become a scientist so many wonderful opportunities are there doctor engineer na mapa so class 10 get class 10 gonna career so learning so 6 7 8 gonna so no strong foundation the building is strong weak foundation the building is weak bin so of the class 6 na bin so like bin pui pe maximum effort pay to class 10 na mapa 12 na mapa hello ze nka anoi Tamenglong le za zinga le career counseling center pa la de ni ka for example lui sang do na alum ne is multi faceted talent do anoi tinga na career guidance le ga da samhang na panan ka class 12 loi lua television na bilai na IIT go ko sui programming le ma ga thai gum ma ka lu te chi la na
Don't go nang noyani. You have the opportunities. Inbuilt talent raba. Ning sing sang sui nang noi zai. Ning sing mang le ning su lo noi. Ning sing sang nang noi. And aki kala lung siap zina ako kan ke bile siang kui de noi science kan kui ko. Hai na aku cerebellum zakat ko. Cerebrum zakat ko. You need to train and train and train. Kanung ka irang ni bezek. Toppers pui gurum pega. Pukya kya nang ni lehe patil ko. So lung siya leba excuse space lo. We will not accept. Ngamla apuye pe lung siya zena ikathe lakti deba excuse space lo. You have a wonderful opportunity. India is the youngest country dale. The whole world is going to invest on India. Mata pui pe la mi dale. Mata pui pe bezek. Decent job, indecent job lang mile. Nang na right skill bang tinarang kang na hilo nang suile ilu heu ko. Pozina right skill there it comes through education. Bisa ngai su law bisa rangai le nang nui go education ge career guidance bisa ten sang nang ko lami to a science day nang ko to mi arts day nang ko to mi commerce day nang ko to mi personally ina si balanga guide bla ai nang ka nang nui go class sa ma class 6 taw la sa ma class 12 la rang dai kam ma ke do ina nang nui hanga convey te ne ba na no pain no gain ikangam ba pe de do pa marks no de nui pu pe na le shi kyalo he ko culture ang nui long di na nui maram piam pia la le na maram magari dai bet ngom na te ne do ni phai ni ba kai ne na do ne do ni do apo go speed kyang nui pu na le shi kya wai le shi kya he ta nang nui maram piam pia la le nui ka ran ning pa ko yes abu talent san ko mi ka thai le ikangam san ko mi le shi ti si mi football te si mi nurse ke te wa mi akana male nurse he beza anka foreign ta sen lang ba ta le sa male nurse especially Middle East country ya Middle East countries arang kang tai lang ba bam dei noi kalang lu lang ba bam be punui nam ram du pe ma ta te ma ko he be yan ani nai ram phulo lu ya hang kya la le be zia rang la ka pana zen nurse to thai nei ko ra ha ma be yes it's a good opportunity thai lo be te ne kya sit to na pe nong sok nurse te ko wa na em pui nong len pe nong la ga pa na de chi chi be se ka male nurse te bra man ka Saudi ge 3.350,000 hila so ke ba lak sum za sang ring ye hila so nurse te bra male nurse 110 te ko easiest ticket to go to foreign countries is nurse doctor nurse lada doctors nurse anga operation te na jin na sapik tim dole x-ray pe ko la moi hazain da ka ko la moi so many diploma courses are there apart from nurse and doctor posing na agu mate nei le apo career ko lo ko bu institute ke mo mi ko bu city mo mi rangam de ki ku mi beze rang dai kam lak le nang noi na wang bina election swak le he mak le ngai le se rang ani le so nang anui go future ja phulo lo go future ja nang noi de le ni nang noi de le ni and you can do it hang ke IS patina hang ke entrepreneur ke success dina my ola oyo hotel oyo be ke la mi le si ze maram ki gu ma te le bang ko mar me ten si e bang ko ge ki ke pre zinale wang ta di bang ge idea ke pa ko apo ki te le si lu hotel ina te de hotel ke len si chak rang chun ai lu website ka kai na jumna na wang aket maram ki ke siam lu dai da lu long ka startup go India ka crore generator be jam na ke sang na ni so just don't think of that traditional courses ka dai pre lung ibra me rang kang tai mara me IS male engineer male no entrepreneurs pa karuna pa go business to pepe and you will be so contented nang mata hai na pa ngam nan dau de me nang zet ma hanga progress ka di de me so we need entrepreneurs today na pe hi na pangong di basai entrepreneurs ng karna mata pa ya ng karna ko generate mi ban ninga base it comes through education and sem ko la wong ma le position no pain no gain
Malala Yousafzai rang one pen, one person, one education can change your family, can change your society, can change your village, can change your nation. Then there is a power bango de power bango sango de news reader le nang, politician le nang ano Zeme se. Raw ako le nang media ga raw pa sa azang apo file, apo crore project file jang ko bamlo. Raw pa ako le nang ko. We want to know how it is implemented. Apo project government na implemented pati baza. Unko wa tay lungalo wrong ko le nang so. Samsasi mang le. We need person who can say that. RTI activist le nang banyada le yan. It begins from education. It begins from you all. Nang may daw na suppose I expect the no. So all the best and thank you.